Jirikin deng KCS mai pukar bila marjan ke paklang atum phan chong thuider. Pini indeng thongke brahini jirikin deng havar kar bi risonim so rong aje pen jutanga farman ke claim ke dam pon pami sen je phan pura ajak ding klui pen kisi ke danga sai claim pon tanglo. Lapen halapu methangkar bi lam arjan stame ke paklang ponji phan dim klong farman jirikin deng KCS atumalong an pale dam si jingki je than pon pen pathik pon. Lason si preya chiklo ni phai cap arni pen kar bi lam arjan ke paklang ponji phan pura Nithoma prang pen ahem ikim kera ka cyclem pon la pen dim klong a farman pura aprang arni pen jirkin deng KCS mai pu dipendra rong pia pan ching ki than pon si lahin hin ka chekroyalam the chipi dun bon sitame la marjan ke paklang ponjia phan arni nang le rok an ke ikim kera ngasai ki sik chedang lap la pen arnia nong na matang ka pa jer lap aphi dim klong nang pek thek thelu pu KCS mai pu dipendra rong pi pen ningje det ajok Lamarjan ke paklang jia bang puat tungke manghu prong lo pusi ningje pon. Anparta methangkar bi lamarjan an sose pache thangponang jilang pura lamarjan ke paklang pon jia phan aprang arni pen tangka ke pedam lapen arnia nongnam sitamis sikasuri trokep an pedam tanglo puta lamarjan ke paklang pon jia bang puat tumpen nasi thandu. Lapen tu halapu ki kim kerang tang ahem lapen arnia nongnam kana hok an tangkalilang karjo awi pin pen kerang krang ahem a check anta dipendra rong pia bang pon ingfu chulap ke chok che thektik lo puta jong pon thu inu dipendra rong pi jirken deng KCS mai pupen karbi lam arjan ke paklang ji abang phu atuma phan kachong thuidet kaparohum ke klempon ke KCS mai phu keman ji aot amat sikali lapusona bang phu phan jirken deng KCS mai phu along dim klong ke pekpon ke ningduk lo puta jong pon thu lapen kana hok tangatang ka ke do ananam jirken deng KCS mai phu dipendra rong pi pen nang chi tuwek nang ji pusi Lamarjan ke paklang ponjia tumpen thanang pachini dun. News text report, News Headlines 24/7.